talae sunnah nabi narekko ulama ahli hadis puadai makadai ma'uthiru anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyah. Sininna aga lepasan reseng okko nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam pole ga ada-adanna nabi tak pole ga pangkaukenna nabi tak iare ga mamakona nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk sifat-sifat kepribadianna nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sini pada loki pemang pataraka syukuru marjata lokufang Allah subhanahu wa ta'ala yesubuwe dinapat tunaleki papinya menepung Allah subhanahu wa ta'ala sehingga angka di amalakna Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam rigau angka tak moto poleritin rota angka lalu ki tenat cinampa melo doang syukur okofong Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Mamagi-magi ia ada-adae pandannu ngengi rigo angka tak furamatin roh nasabak de gagamisangi apakah napat terusangi nyawa tak pun Allah subhanahu wa ta'ala ya rega angka mopi naling atu tu ngefong Allah subhanahu wa ta'ala maka na angka ki syukur maranja dan niya si sala tu si dirufatau nareko angkai makasing carana moto dibandingkan tapat kita bawam mi silaluna materru loWC yarega materrui loko dapuranna materrui masuk bolana si sala nareko angka ki tenaci nampak rigo angka ta silaluna moto dan niya syukur ki loko fongallahu subhanahu wa ta'ala. Salawaan rangi mapassalama massa lekiri ngaluri nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Di kalimat ia angkai na perintang fongallahu subhanahu wa ta'ala ilalang akurangi innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi bahka fongallahu subhanahu wa ta'ala figau itallai iya salawat. Sini ngata malabina fongallahu subhanahu wa ta'ala yang kihadire ia ulangnya angka ki riulang pekanjaki pema peringarangata yarega palampuri pema peringarangata tentang ajajiangan Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang naritu bulan Rabiul Awal. Tapi bukan berarti bahwasanya saliwanna ia ulange de na wading yarega yelupai as-sujajingan Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk sejarah-sejarah. Akan tetapi
Ia ulangnya makka samangi yarik ga pada padai si bawa ulang ia pancajinganna Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamagi-magi angka kitambah apo jingat tak uko Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nania napoji ki Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engka siari-ari cara wad dilefigau. Nah sebab mapoji uko Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung mapoji ki tuaga uko pung Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sebab rimakadana fung Allah subhanahu wa ta'ala ilalang ayat Al-Quran malabina Quran surah Ali Imran, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Nareko mapoji ki oko pung Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni acuri ka nasangi pung Allah subhanahu wa ta'ala. Nareko melo ki makacio oko perintana pung Allah subhanahu wa ta'ala, maka yitai ampe kedona yarik ga sifat-sifatna Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu meloki makutanangi oko ilalang atita makakue siaga eganna papoji ngetta oko Nabi tak. Nan nia pekko carata mapoji oko Nabi tak letu makakue. Pasti maega cara maega jawaba mubba pole uko idi manang nasaba memang iro cara-carai mapoji uko Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam dele patentu secara khusus mapade Abu Bakar As-Siddiq selain makamala ina curi Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iro Abu Bakar As-Siddiq rigau angkana pura mamiraja Nabi tak falalangi Nabi tak boleh di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha lepali supaya mengokori tanah Arab. Abu Bakar As-Siddiq yang ritu tahu kami nam mariolo patungan Nabi tak rigau angkana dek gaga tau matapa oko Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ributir. Maka dejek majik nang katau nulle malalangi Masjidil Haram loko Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha lailan dalam waktu semalam, dalam waktu sekejap. Cinampak nih Abu Bakar As-Siddiq tahu kami nam mariolo patungan Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makoro carana Abu Bakar fangulutta Umar bin Khattab nareko angka tahu mapuada iro Nabi Muhammad matai, maka tappa macelak tapana Umar bin Khattab melo ibuka ipadanna nawattai alonna iro tau mapuada nasaba maka de fangulutta Umar ang iro Nabi tak dek na mati. Ternyata ilalang ayat Al-Quran na pong Allah subhanahu wa ta'ala na puwade makada wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dalam Quran surah yang lain makada puangi bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Ajak lalu kinang kapuade nareko angka tahu lele lori pamasina pong Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah fisabilillah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mapada nabi-nabi mapada ulama para waliullah yang berjuang di jalan Allah sininna tahu berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka da ajak kinang ka maka da matai bal ahya'u walakin la tash'urun. Mereka itu sebenarnya hidup tuai sebenarnya itu cuma dek itu mapurasa idi rufa tahu. Sini ngata malabina fung Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadire makoro carana penguluta Umar bin Khattab mapoji oko Nabi tak
di antara cara-cara yang lain. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, rigau angkana nabi tak melo yuno yusiri ipole ri tanah Mekkah ri onruanna jaji loko Madinah al Munawwarah. Angkai Ali bin Abi Thalib selai nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukuran jannah ribolana. Nah selai nabi tak sebagai bentuk bahwasanya mapo jika ukur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okoe ki makita ri makadana ternyata maega cara narek komelo ki mapo ji ukur Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diatur secara khusus. Wadding itu mapile maka dapik ko cara tak mapo ji ukur Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ia kami nama sohoro elefigau. Nomor siddi ia naritu ya ciori sunnah-sunnana Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ciori amala-amalakna Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini toma-toma malabiku andreng isela surah salaku yang kehadire. Talai sunnah Nabi. Narekko ulama ahli hadis fuadai makadai ma'uthiru anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyah. Sininna aga lepasan resen okko nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam pole ga ada-adanna nabi tak pole ga pangkaukenna nabi tak iare ga mamakona Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk sifat-sifat kepribadian Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iro ya sange sunnah. Jadi biasa ki main kalinga ada pole saliwang maka da dek nang kana pigau itu Nabi tak. Narek ko iya yang kalinga maka ini hanya bagian terkecil di antara yang 4 tadi otepurki maka ada adanna nabi tak pangkaukenna nabi tak takrirnya nabi tak mamakona nabi tak yarega dek nefigo i agagai nabi tak tapi itu natiangi nomor apa sifat-sifat kepribadian nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabah maega pangkaukan dek na pigau i nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jamai sahabat-sahabat na nabi tak bahkan purana mate nabi tak yare galele lori pamasen pong Allah subhanahu wa ta'ala termasuk ulama-ulama setelahnya maega pigau i iya dek na pigau i nabi tak aga yero salah sidin narigo angkana tuwo mo pinabitta Bilal bin Rabah ni gato denis sangi Bilal bin Rabah tisamo talae Bilal bin Rabah pak banna nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoro nabi tak purai nita sandalakna Bilal bin Rabah uko suruga. Makutane nabi ta makadae Bilal aga memang amalakmu manang kalau tu sandalakmu uko suruga. Makadae Bilal bin Rabah nariko pura ka mak jenne masam pajak 2 rakaat. Artinya solat sunnah wudu. Tania tahiyatul masjid, tania solat qobliyah, tania solat ba'diyah. Tapi solat sunnah wudu. Maka da bin nabi tak letu sandalak musuruga nah sabari itu amalak sandalakna lagi letu berarti tandra maka da tahun na pasti letu. Dek ne pegau ina bitta.
Riwayat Imam Al-Bukhari nomor 799 dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Iya rotawena rekko masempajang moto i yari gatokong ipole rokoe, maka dai Nabi tak sami Allahu liman hamidah. Angka sahabat malupo sadana ning kalingan Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Na puade makor dek nang kali surah ko Nabi tak purana masam pajang gilingi Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutana makada manil mutakallim. Ni gatau nange mapo makor wa dijaji nari koidi naletane makor masilan ni nasabak de nang kana suro Nabi tak manang ka le figaui makutoro sahabat iriulo tappa masilan rigo angkana letane okko Nabi tak makada manil mutakalim ni kanange puade iro agagai tappa angka si dirufatau makalimana ana ya Rasulullah, makada ajib betul silalona nasa Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan, lebih 30 malaikat wita angka manangi abtadirunaha meloi makkeci meloi berlomba-lomba yarega pada manui malaikat masijak-sijak maka daniga tahu malaikat pertama meluk muki iro apalang. Jadi angka 30 lebih malaikat mereka itu berlomba-lomba. Niga tahu pertama cata iya amalai. Akatana iya agak gede nang kana surah Nabi tak, tapi mana ke angka sahabat Nabi tak. Sahabatna Nabi tak figaui. Termasuk tu doa iftitai Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Hadisnya riwayat Imam Muslim nomor 609, sidapi isi bawa 610 dari Aisyah radhiyallahu anha. Makutane Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni gatuk baca iro pak doangange napai angka malaikat napai angka sahabat mengaku maka da iya suruh napa Allah subhanahu wa taala, maka dia Nabi tak silalona wita malaikat maka dia Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam silalona wita tak buka pintu na langi malwa futihat abwabus sama, tak buka pintu na langi malwa. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala syari-ari itu sahabatna Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam pura yutusu untuk mamusu mas sampajangi nang kato pimpis sampajangi tungkat mas sampajang iro pa pengupuna kul huwallahu ahad. Jadi ajak mo tahira nareko angka biasa imata, apalagi biasa imata rawita cede ongkona kul huwallahu ahad, mas sampajang magharibi kul huwallahu ahad, mas sampajang isya kul huwallahu ahad, mas sampajang subuh kul huwallahu ahad pa pengupuna. Mapisangi oko Nabi tak iro makmume maka da iro turi imami ki suruh napa Allah subhanahu wa ta'ala rigo angkana ki mamusu turi kul huwallahu ahad mi bawan na baca suruh napa Allah subhanahu wa ta'ala yarega biasa to na tambah jadi nareko pure mapangupu na tambe si kul huwallahu ahad monrina mapisang iro makmume ko Nabi ta rigo angkana lisu yolli iro tawe maka da mage mu tambah kul huwallahu ahad maka dai lopo jilak da iro surai
itu adalah menandakan sifatur rahman, sifat napung Allah subhanahu wa ta'ala. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Malaya lemmi appalan iyare ga ye priasimi yalengi hadiah uko nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal nang kale suro uko nabi ta. Sini ngata malabina fung Allah subhanahu wa ta'ala ingki hadir. Termasuk pak duangan. Angka sahabatna nabi ta melo doang. Ia rupa doangan na pamulai makada Allahumma inni as'aluka alaikal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Na pertama ro sifat-sifat na pong Allah subhanahu wa ta'ala ia angkai oko suratul ikhlas na pancaji pak duangan na dek nang kali surah oko nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga nasa nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam na reko itu mafuada na tarimai pak duangan tak pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba iro puangi na poji aku le poji-poji. Mai ga papoji ta aku pong Allah subhanahu wa ta'ala, maka masija ile terima pak doang ta aku pong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka na nareko to melo doang itu berurutan tu mapoji aku puangi napa masalawa aku nabi ta napa merolo doang ki aga melo tilau. Aja tapa materru ki bawa melo doang. Nasaba angka tu tata carana nareko melo ki tarima kabulkan ipak doang tak aku puang mapoji-poji ki masalawa kemudian melodoa ki kupong Allah subhanahu wa ta'ala. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala yang ki hadire rigau angkana lele nabitta lelo ripamasina fong Allah subhanahu wa ta'ala iya nanita aga sahabae mage tu nang ka iro aku rangi yoki pasti dibukukan kemudian ditulis kembali di zaman Utsman rigau angkana masana Ali bin Abi Thalib yalengi haroka angkani talae aga ilmu nahwu angka talae ilmu balago dan lain sebagainya yang menjadi kewajiban dari komelo ki mapahang ri Al-Qur'an pong Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib ia pak disangangele kuasai narek komelo ki mapahang ri Al-Qur'an na puang. Na ia pak disangam makwe metodologinya telah ilmu nahwu dek gaga perizamana Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam dek gaga. Apalagi termasuk denrek maka da Al-Qur'an ni pura lepakwe dek gaga pak. Termasuk ibangnya wek kedua. Jadi azan 2 kali itu nanti di zamannya Utsman bin Affan. Di zaman Nabi tadi gaga. Nanti di zaman Utsman bin Affan tahun 23 Hijriah kepemimpinan Utsman bin Affan sampai 35 Hijriah berlanjut sampai saat ini wek kedua itu ibang. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadire. Ternyata telah sunnah na Nabi menurut ahli hadis tania bawa pangkaukan. Tapi nareko menurut pendapat na ulama usul fikih iro sunnah na Nabi ta dek na mesti tappa sunnah na figo umat na. Jadi nareko angka sunnah Nabi tak dek le figaui bukan berarti kita ini adalah anti sunnah, bukan berarti seperti itu. Magai nasabak sunnah Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut ulama usul fikih wadi jaji iro sunnah Nabi tak mencaji waji'i wadi mencaji sunnah wadi mencaji boleh wadi mencaji makruh wadi mencaji haram wadi Maiga contohnya figur Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah untuk Nabi tak, tapi belum tentu sunnah untuk umatnya. Sini ngata melebina fung Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadire
Cara kedua mapoji oko Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain makkacio ki oko Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia naritu maiga salawat tak oko Nabi tak. Jadi ajaki mangga ewentengi talai salawat. Biasa to angka to makutana maka da mage je nang kaki masalawa oko Nabi tak na iro Nabi tak tau salama ni. Dega nakada pong Allah subhanahu wa ta'ala inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Jadi iro Nabi tak sudah dihapuskan semua dosanya, nareko angka. Maksum namanya. Mapacin Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa lagi masalawat ki? Mapas salama ki okko Nabi tak. Nah salamat ni Nabi tak. Ternyata ia agagai mencaji wasilah, mencaji perantara, mencaji lalang, mencaji ladang apalang untuk idi umatna. Nigi masalawa aku Nabi tak cicang naleki papas salama pun Allah subhanahu wa ta'ala. Akatana yang dari itu namode itu masalawa tetap salamat Nabi tak. Karena Nabi tak itu dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala taniyah jaminan salawat tak. Tapi ia salawat tak untuk idi milis wako idi apalanna. Makanya maka dia Nabi tak man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi bi asyara. Nigi masalah wako iya. Weka 10 na bali pong Allah subhanahu wa ta'ala salamaka. Pekko carana masalah wako Nabi tak. Maega carana. Angka idi figo imak barasanji. Mage nang katumak barasanji. Nasaba angka salawa ukro. Iyare ga mak baca sejarah ki Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilolongang iasan na Nabi tak pasti masalawa ki sipema. Ketika asan na Nabi tak le tepu masalawa ki uko Nabi tak. Iya na idi le figo bersalawat kepada Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu kitab disebutkan Abdul Wahab Asy-Sya'rani nakisahkan ni salah sidi ulama yang dari Asy-Syadzili Abdul Mawahib Asy-Syadzili dalam kitab Fawaidul Mukhtara Ra'aitun sayyidal alamin wite Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila lanipiku melo kak makutana surona pong Allah subhanahu wa ta'ala makada iro den rehat desa makada salawa weka cicang ummakmu lebali apa salamakan oko pong Allah subhanahu wa ta'ala ika 10 dek gana lolongan ni tawe nareko masalawa bawa mi oko linana dek napatame oko riatinna aga nasa nabita la bal huwa likulli musallin alayya wala ghafilan. Untuk sininna ummakku namo okko mililana masalawa. Apalagi ni nareko petame ilalang atinna. Jadi salawat-salawat yang biasa yang kita lantungkan de panatama okko ilalang atit tak lagi nabali apalan na pong Allah subhanahu wa ta'ala ke 10. Apalagi ni nareko lepat temma ilalang atit tak. Itulah kehebatan salawat. Terus pekko giro sifat-sifat iare kefangkau kalifuge maka kue. Mapade 2 minggu lalu kapang iro yang kaki laksanakan peringatan Maulid nasaba isa na iro maulid mak baca barasanji le yang kalinge sejarah Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata itu adalah bagian daripada syiar. Tanya syariat iya. Bukan syariat tapi syiar dakwah. Maka buaki si di acara lepas si pulung itawe isa na yan itu makanjak bentuknya ketaatan mengkalinga mak baca Quran masalawa mak barasanji dikisahkan Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka hikmah dialah itu untuk si bawa fak duangan dan dia mandre ki sebagai bentuk sedekah memberi makan kepada orang lain dibungkus dengan menjadi peringatan Maulid.
Tentu engkau pi kapar ragu-ragu ilalang atitta. Tapi saya yakinkan maka ini adalah syiar dakwah. Tanya syariah. Dek to melo tambah-tambah. Tapi pekoni pali ayat na pun Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Maka de ayat na pun Allah taala al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dek gana bertentangan ia ayat loko pangkau ketak maka kue. Ternyata tidak. Mapamula Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Bayanul Quran an ta'wili ayil Quran. Bayanut tafsir an ta'wili ayil Quran. Karyanya Ibnu Jarir At-Tabari. Ia kita tafsir eyoki tahun 283 Hijriah sampai 290 Hijriah, kurang lebih 7 tahun. Nalele lori pamasin pong Allah Subhanahu wa taala perokina Ibnu Jarir At-Tabari di tahun 310 Hijriah. Ini adalah kitab tafsir pertama yang ditulis mulai dari suratul Fatihah sampai suratul Nas. Sebelum-sebelumnya tafsirnya sahabatna Nabi tafsirnya tabi'innya tidak ditulis langsung satu Al-Quran ya. Tapi hanya ayat-ayat yang penting saja menurut kebutuhan di zaman sahabat dan tabi'in. Sini ngata melebihna fung Allah Subhanahu wa taala, ternyata ia ro fanrita tak napuade ukur melalui riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan hari ini saya sempurnakan agamamu, itu banyak penafsiran. Maika penafsiran nakoro nomor sidi. Maka defan rita ta ukoro yang dikatakan din agama itu yang disempurnakan nepas suku Allah Subhanahu wa taala yanaritu ibadah fardu faraid yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulid itu bukan kewajiban. Magai karena itu bagian daripada syiar. Meloki jamai itu dianjurkan. Dek la jamai, dek marigaga. Cuma angkami alat birana narekole figaui. Maega ki malapak disengang. Termasuk masalah halal dan haram selesai pada ayat ini. Makanya engkau tuh mapikri iya ayat termasuk ayat yang terakhir turun. Tapi narekole baca kita ulumul Quran tania bawang iya ayat menurutna sahabat Nabi ta. Ayat yang terakhir turun itu kurang lebih angka asara ayat. Jadi ayat ini turun angka mopa wattunna Nabi ta rilinoe 81 hari. Jadi ayat ini turun 81 hari sebelum wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemungkinannya angka mopa wahyunna pung Allah Subhanahu wa taala nonno termasuk Quran surah An-Nisa wa yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Ayat ini turun setelah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Makna yang kedua nasangi Ibnu Abbas yanaritu al-iman. Jadi ia asoy na sange pong Allah Subhanahu wa taala lopas suku itepakmu. Tepak kami namatan re yang itu tepak na Nabi ta dan nia tepak na sahabat na Nabi ta. Itu adalah keimanan yang paling tinggi. Tania pacarame tafsir kang yayai, tapi riwayatna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab tafsir. Nomor telu nasabari ia ayat nonno rigau angkana haji wada. Nasabairo Nabi tak cica mi menre haji, cica mi figau yang namanya ibadah haji. Ia ayat dinakum di sini bermakna rukun Islam ia neritu haji. Sukuni syariat na pong Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah haji. Nah sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berhaji fokus bersama orang Islam. Sebelumnya itu si campuru isi bawa atau kafir si campuru isi bawa atau musyrikin orang-orang syirik.
Tapi rigau angkana nonno iya ayae, maka di Allah Subhanahu wa taala dijamingi bahwasanya suku nitu rukun asal langammu ia dari tu agamamu salah sidinna nasabari Anda sudah berhaji tanpa campur baur dengan orang-orang syirik atau orang-orang musyrik. Sini ngata melebina Allah Subhanahu wa taala yang hadir. Maka ia dua cara nariko melo ki mapoji oko nabita melo tokki lepoji oko nabita ta ciori ampe kedona nabita sunnah-sunnahnya nabita, tapi perlu juga kita dalami apa sebenarnya sunnah itu. Jangan sampai kita dikelabuhi biasa ki lepak beleng-beleng maka ada apa itu sunnah, perlu mencapak-capak ki. Kemudian yang kedua engkaki masalah oko Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk banyak ibadah-ibadah yang lainnya yang perlu kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kecintaan kita loko Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nareko ia le figoe ta tambe papujita oko Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nia perlu aga le faham rimakadana bagian daripada mencintai Nabi ta indar itu kita melangsungkan yang namanya peringatan Maulid. Nareko pigau ki aga peringatan Maulid berarti itu salah satu tujuannya melo ile tambah pakujita, bukan berarti sebelumnya dia itu mapuji mile tambai pakujita. Termasuk iro kasih tahu dek na sempak makacio peringatan Maulid yarek gade na setujui peringatan Maulid, bukan berarti mereka tidak cinta dengan Nabi. Tak, mereka juga cinta, tapi dengan cara yang berbeda. Sini ngata melebina Allah Subhanahu wa taala ingki hadire membagi-magi nepak berakah ki Allah Subhanahu wa taala ia soe nan nia natambai sumangat tak Allah Subhanahu wa taala untuk makamala maka cio ko Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafsir untuk seruntuk ki Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati di surga pamasina. Dan terakhir marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi rahmatika wa anshur alaina rahmatak wa dhakkir ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.